Zolok sali santilhu Papa, hoy benyom utraho. Hanish holomili qazolbal chiru likutanain. Chiru chak likutanain. Jogo chitsolok chirish lish nimal lish pongilal utish panuhom linashkam lirahok. Shqabina qwan shnimal shkuyum chabil shol nasahok lishol dikindiyal na papancha no benin nashchal shbanak liqagwa Jesus haan saqan chishkhuni laan. ونصوت نقلعوك شقيل كنان نقشخوني لأينا شعلوب لشعول لقاقوا خيسوس لنا كنا قيلا أوهان شتاقين كيل شجاباش كبالي قد يوك تجيش لقاقوا خيسوس وشتاقين كيل ريكين تشخوني لشكوت شقشقو هان سقلائين لنرحوم شق لشعول لنا رتاوا شق لأبوسل باولو ريكين نبلغ كورينتو هاينا رخناشي نقلي إغليسيا ران كورينتو أشال شاق شق ريبال وانا بانشق ليش احكي للي احكا قلي نجش قيد ريباب نجش نمو برسي ريباب نجش جهات قلي آتين عشان كو ماليكا وحكوي نجي راتنا جق ريباب كحكوي هنم نجش كوشلا ريشاب خوني لك يوكب ريبال حقين قدت أنيق سخونق لك أوسيب لراس لريزيناب وخو كانق لأبوستول باولو كيروكسي هب ابل الشيء لبلي آتينا إنجيريش لرهوك ريش قوس بال ريش جلبال شكوت بال شبهاب eblah papanel re Corinto. Abanan nakanaw magwa kahkwi sa iglesia re Corinto, wang chakchishkuni lain, wang kebahkwi sa lika iglesia nakwan. Chiruheblah Corinto kwan na ban sa kalitento utli ahel ruteshtzol. Ho naklao anakwan. Nakli apostol Paulo kirakechi atinak chirish li parkwan li nashbanu li rahom, utli parkwan inka nashbanu li rahom, nashrakrikin chan sa kalru li rahom. Li rahom chan inka na osok sa hungkutan ebli ratin ebli profet joke uko akhelak ta chikruhe chishkuni agaqsaqlok chikruhe to adinak sa khunchi atino ba ta qatawru chiqi bilqib likaru taqaye lish makhlal tanali qanna le utliqanakum moko khunnaqiqaq ta chikhu anaqwan shbanak ta te heq liqaqawshebal utoru shtawalru na bal chikchirish liqadios Nashelihu 1 de Corintios capítulo 13 versículo 12 anaqwan ko ilok jalhosa hunak lem muy ru abanan sa hungkutan tosh kakka jali Dios ho sakal chanru na ilok anaqwan kachinakwi ninaw abanan sa hungkutan toshinauru kamanakli Dios nashnaw ku chanle apostol Paulo chishkuni lebli matan lishki eumli busik ekhreli hungkun kreheb akkan chiru tole osok abanan tokhretal shbenkwat shpanu chishkuni li rahom liqaqwa Dios Nashche salihu 1 Corintios 13:10 Naktol klitsakal yal ta oso linka sakal riru. Abanan chan versículo 8 li rahom mahungwa ta sachq. Wang hunelik. Nakliqagwa Jesus tol kasutil. Chishkuni lishqapa usen kashqil jakru toruk chik chishka chankil toruk chik chiribal chan sakalru. Ho nashche 2 de Corintios 5:7 Utlihu Romanos 8:24 nashche nakuchishunil chan likarulish koy benichiru na balchia chiru kila siento chia hodla ojo eli akshe wang chakchiqish tokhretal naqtaqil chishunilaan abanan lishrahum liqaqwa diosan litakana kutlimukota sachqta shbanaqali retali lishchola kwi liqaqwa dios abanan lipaba lioy benyom utlirahum te kana kahwi nashche naklipabal hali takamukhe chishtawali qakulbal utli oy benio lina tenqan qeli nakyok liqamets lina kyok qechiribal li tokhmakhib nakulmang hali takyok qechiribal li khokyal lishqakuy roy beningil ana khwi takyok liqanawo utli qanalle sali ak ruchichoch ustachishkhuni leba in qanqebrilom liqakulbal li khunilik ta kana hali rahom Mokontorok shka jankili qagwa Jesus chisuqik chaqsashka sutil ut naqtoqyo qoro beninkil naqtaqulaq likutanaan naqtaqloqro chishkunilaan liqachuam tendon naqtishku duheb li oshibain li baba li oy benio ut li raho ho anashche jaqli apostol Paulo naqli raho maan li asbehan li nipchiru chishkunileb li junte salchan
utkahui haan lina oximan kresh olo bankin li retalish ol liqaqwa Dios. Wadisha kwenak sinagoch beni chiru yahun kamu kain nagatkoy beni sa hunjik lekakahil.